Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang a HMCC sai kedo anda cherai lapusi RTI claim bang Mahajon Kropen Pirangkia Maikang Yelong Ningji. Central Pen State Tumpen Karbi Anglong Autonomous Council Pan Kuti Tangka Nang Lesi Karbi Anglong Apan Kapaching Thurja Pan Nang Lelu. La Song Bong Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM EM MAC Tumpen Ang Bongsi contract la pen voring ang hoi cherai lablo. La Song Bong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang a bang kedo anasai mate contract la pen voring ang hoi cherai lapsi thek ponlong lu. La puto worka sa salam pona men pen manim teron pi MS Inglong Enterprise a hempu Robiram Ronghang kache construction la pen kaprek antami CEM Tuliram Ronghang adona rap an cherai lapsi Karbi Anglong arada phan an ke apok pangko bang puta RTI claim bang Mahajon Kropen Pirangkia Maikang Nialong ning jepon. La sinon Karbi Anglong arada tumtami amek prangsi la sona tuma phan insai nangji athe rada phan kapeli nangja tangka an methanga hemisi cherai lapke kemesen kalilu puta ningjepon. La pukache construction pen kaselam pona towar birla pen rong prim plum 17 km an kaselam ni troxy pen patang det pusi ongdung bir taklang. La pen completion certificate piponlo. Sitame nona pit PWD engineer pen akimi completion certificate of paklang pon 2k chiklo jonar ke pen patang lu pusi paklang lu. La sila dak penta isi rada phang kachong thuilo pusi ningje pon. La pen la son thak si chief minister special package pen kaselam dopik kuti pharo isi le rok an Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang a hemisi chirai lablo pusi ningje pon. Lapu Pirangkia Maikang Nialong RTI claim bang Mahajon Kropen kaning Jepon ke itu kuti haro isi atung atangka bangke alang li betang hem isi cerai lab la kusonsi dolo rada tu tasi litung kacini dai lalo tasi ako non dotula improvement of road from Difu Civil Hospital second gate to DAV school Difu via ITI lada bangke atangka 13 crores 9 lakhs 60,000 lata Rubiram Ronghang amen penlo lasi la puson si cerai lablo la pen ako do tulang la bangke maning teron pi junior singkiri college lake police reserve PONPS Difu Karbi Anglong lasi habak si address kibi lasi address chok ni la tangli doubt hoy lasi lake ni ligachinya tengke lake alangli ongsar asu pilo maning teron pige lasi alangli bang Keklema bangke road from Difu Manjarot near Khan's office to Lama Bosti. La bangke total ataka ke 1 crore 27 lakhs 98,000. Lasi la puson si alang like cerai lo la pen ako dusulang first police point to Dimapur Road to Matipung Tinali. La bangke atangka bangke kadu kawe ke lake 14 crores 35 lakhs 80,000 जो la puson si alang li kadok we cerai pila do ulang la si do piglang inglong kiri amen minta do ulang Joy Singh Doloy Memorial Auditorium Hall to DM Dimapur Road lo Assam State Pen Chief Minister Special Package pen nang kelia tangka kuti pharoi si dokai 100 crores dokai 2018-19 aninkan kedeng la si di along atau along adak RG kapim meji puara tangka kuti paroisi adung andak wan lo Karbi Anglong Autonomous Council tu Dr. Tuliram Ronghang akehai alang li cari ponsi dak wan lo seledak ahok peten ili tung radapan akan hontong la suakam kewan ma ba RG kapim ma mante rat amen pen alang tum jung ale ke dui phansi kewan ma lake rat lein cabingoy tan hili kacin dia la tum hanang thani po la siladak dak ke klaim dam ke la phelo je ladak jitu Inglong Enterprise pudo ahem fuke Rubiram Ronghang lake akah Dr. Tuliram Ronghang CM alang li kor telo lasi alang li dak ke klaim ke la phelo improvement of road from DLHS road to Sibari Tinali via Sikh Temple ladak at 15 meters atangka ke 51 lakhs 91,000 lake alang li kortesi la suakam bangke cerai delu lasi lalo ako do tulang lata Inglong Enterprise Rubiram Ronghang adlo ahem fu bangke improvement of road from Difu Civil Hospital road to Lurulangso via Difu Thana la so bangke 16 crores 78 lakhs 68,000
lasi la puson si la dake alang li korte pasi pacera delu the ka tum mangke contract thika chukulita chuklem dulong po la ben business ka chuklem the ka tum ara ka tum mangke business chuklem dulong po pusi ile tum election hotame abata tin election tame thi reng chipet duk pen ehem erit ke o f pen so kin so swan lo ka do thur pak pen si election ka pe hai lo jo ka bang pu phanoi sidame la dak ile tum pini ka chini dam nai ke alang ile tum hadak le rok pen ko pilo eklem dam ke la so bang tum kachini sigime la si la chini dam pen ile tum ke vangiar ni bangke ile tum dak kachisik nei ko pilo malake ile tum alu tin dam matha hora ko dili nut RTI ke claim la peran pani claim bang hu pusitame dak ajak rasniti long kachirap do kong masi rasniti alan ason si wang yui dan kong la si ile tum ke chotoy dun ile tum ka pe hai dun abang hu bang phi non dang hai det pen non ke BJP सरकार से कारदांग लोग चारी बोलो तो मास काउंसिल लोग नीले लोग अपने कलम पुनाम दे कार बेलो तो मास काउंसिल के दाक चारी बोलो लापेर लदाक डॉक्टर तुलिराम रोंघा आके हाय अलंगली सी दाक चारी बोलो लापेर अलंगली के नॉन के सेकंड टाइम्स लो जे नॉन पेन नॉन सुली बॉय नीली हो तो हिसाब चौक के देता है निकान सिरकेप निकान कैप सुली बॉय लो लासी लापुसो नबांग फूके कारदांग लोग के नीली हो तो चीनी दुन पेट में देता हैแต่ละผู้สน continue elected ตำรวจนั่งแค่ให้แค่ละผู้สนแค่ดักแท็กลองเลยล่างผู้สินี่เด็ดเกกัจจินีให้ตุนโดตาให้ไม่ได้ elected เป็นนิการเสร็จแค่นิการแค่ continue กันตลอดเลยแล้วสินั่งเลยตุ้มกับไปให้เลยตุ้มกับไปให้อามุนีนั่งตุ้มอาลีดาตุ้มก็พิสิดักแค่เคลมาแล้วแค่นิลิกัจจินีดุนอันนั้นตุ้มมันทันพอแล้วสิก็เจงซี่เลยตุ้มนิงกัจเจเทเจสักุรีลองดุนพอ contract ลองดุนพอปุลาแค่กาลีโลนะตุ้มละแค่กาลีโลเลยตุ้มยัดดับyaitu kan kelang nai hong bo be tham tum chelang rong la sukin di ji phan ko nam ni ko pe ni ke klem bu bang ke la ke chok chelu la si along tin da ke klem bang ke mission account si klem nang po rat reng dun nang po la si contractor non ka vi da jone arang ni tum limited amru chera da jone ko piloma di phua taw long pinian ani gang samata pine baji thok si da ke baji pho thok pen tam rit awe dak la son si thek long lo tu la pen dukan ke do kunat ke do tu aphan dang le tum ka do ko be pheran ke dum da ju da boy alang itu asai jok jesi ke do chot alang itu api suasu kacilan na panta hoi la amsi piniani dak nang klang lo ate ko solo dak kinam bang dupo dak pi contractor ga la pet contractor andu kapre ga council leng thai dangi festival la prang bil la velo durga puja prang da payment bil la velo dak ko pede new year prang da bil la velo christmas prang da bil la velo ko mantu si bihu prang da bil velo ko mantu si bil ki pilo tanong na second half ta bil avelo adha ka department tungke diligachi dia tengga pini ka second half poisa ilong undi de tel ha tangka kona sigidang lo asi PWD atum ga tuklem jitu chief minister special package of kali SOPD ningkani si 40 crores tangkile do ningkani si 40 crores ladak nangkile la so tangka ta ilitum ahisab edu nai kewang diarni ilitum chethan lo nang labakta sa pini ke dili ke chenglo je kar benglong autonomous council rat phan ka charia tu ko pisi ke klem vek ma hokala dili tek an rada phan pachini